Bonjour les amis, nizere ko mufite ibihe byiza cyane aho muri hose ku isi. Reka duhere muri Confederation yo ku mugabane wa Afrika. Ikipe ya Berkane yamaze kugera ku mukino wa nyuma itsinze ikipe ya Hassania Agadir ibitego bibiri kuri kimwe. Rero Mohamed Aziz umuvetera kabisa mu defenseur ni watsinze penalty ebyiri kwa ikipe ya Berkane, ariko Imadi Kimawi akaba uyu mediateur rero ari wabashe gutsindira ikipe ya Hassania Agadir, ariko ntacyo byayifashije cyane bibiri kimwe. Rero birangira ikipe ya Berkane igeze ku mukino wa nyuma. Uyu munsi rero itegereje kuza kumenya ngo izahura nande rero hagati y'ikipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri ndetse na Horea AC yahariya mu gihugu cya Guinea. Barakina kuri Mohamed wa gatanu hariya i Casablanca. Ni match zose za Confederation zikubera ahantu hamwe ho nigeze bideplacer zose, rero bahisemo ko zabera hariya mu gihugu cya Maroc kabisa. Ni nako ikipe ya Horo yifite ibibazo bikomeye cyane. Horoya aka kanya ifite abakinyi 14 gusa, 14 no ngo abo 14 n'ibiri gukuremo 11, hanyuma isigarane batatu kuri bench, ikaba abandi bakinyi bose groupe yose yindi yo ku ruhande yamaze kwandura coronavirus covid-19. Urumva ko ari show cyane kabisa ku ruhande rw'ikipe ya Horoya, ntago borohewe. Reka tutangire rero ibinyamakuru byacu tureba turuzo ku mugabane burayi. Rero ibinyamakuru byanditse iki, reka duhere mu gihugu cy'Ubutaliyane. Akaba La Gazzetta dello Sport rero ivuga ati inzozi z'abastari bose ni Champions League rero ikaba yatangiye saison group stage. Ikinyamakuru kitubwira yuko giha amahirwe Paris Saint-Germain, Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Manchester City, ngo nizo kipe zahabwa amahirwe cyane. Ku murongo wa kabiri w'izindi zahabwa amahirwe harimo Liverpool, Barcelona na Real Madrid, hanyuma ngabandi bose bagakurikira. La Gazzetta dello Sport kandi ikaba yagarutse kuri match ikomeye cyane Juve iri bujye ku ikipe ya Dynamo Kiev hara mu gihugu cya Ukraine. Ni saa 12:55 rero nibwo iyi game iri bube imanuka. Ikinyamakuru kitubwira yuko Paul Dybala ashobora kuza gutangira kuri bench, hanyuma Aaron Ramsey agahabwa umwanya. Ni nako umutoza abyifuza, ari nako kandi ari buze gukoresha rero attaque ya Alvaro Morata, Chiesa ndetse na Kulusevski. Tuttosport yo ikatubwira ati kuba Cristiano ntaho hari, Morata niwe ugomba guhita afata hariya umwanya akayobora iyi kipe. Rero ngo barajya gushaka amanota 3 ya mbere ya group stage. Umutoza Pirlo navuga ati gutsinda match ya mbere niwo musingi, niryo musingi wa group stage, kandi ugomba gutsinda match yayo ya mbere. Tuttosport kandi yanagarutse rero ku ikipe ya Lazio Roma iri buza kuza kwakira ikipe ya Borussia Dortmund. Dortmund yamanukanye n'abastari bayo bose bameze neza, ariko ngo ni duel rero y'ababiteri bakomeye cyane baye amakipe yombi. Shiro Immobile kwa ikipe ya Lazio Roma, Balotelli Haaland kwa ikipe ya Borussia Dortmund. Corriere dello Sport yagarutse rero kuri match ya Pirlo Juve kabisa imanuka kira n'ikipe ya Dynamo Kiev. Ikinyamakuru kitubwira yuko rero Paul Dybala nyuma yo kumara amezi 3 ari buze kuza kuba ari kuri bench, ari nako rero iyi kipe ishimiye kugarura Mathis de Ligt, ariko ntago rafite Alexandro, hanyuma kandi ngo araza kubanzamo Aaron Ramsey. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru AC cyavuze ati biracyakomeye cyane kabisa, ati Champions League iratangiye rero, atariko ikipe ya Atletico Madrid, Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid ati nta nimwe ihabwa amahirwe yo ku mugabane w'Uburayi. Ati rero nundi mwaka usa nkaho ukomereye amakipe yo mu gihugu cya Espagne nkuko byagenze umwaka ushize, nabwo ntago zahabwaga amahirwe. N'ubu kazije rero ikinyamakuru kirira cyane kivuga kiti rwose nta kipe yo muri Espagne ihabwa amahirwe kuzatwara iki gikombe cy'uyu mwaka. Estadio Deportivo yo mu mujyi wa Sevilla yo iraduha rendezvous ya Sevilla Chelsea saa 3 z'ijoro Stamford Bridge. Amakipe abiri rero aheruka gutwara Europa League, akaba rero aya makipe agiye kongera guhura kabisa. Rero ngo ubundi ngo bagaragazaga imbaraga muri Europa, nibo bami ba Europa mu myaka ishize, ngo akaba rero baje guhura kuri mugoroba muri group stage ya Champions League. Lopetegui rero yatangaje yuko nawe amanota 3 ya mbere y'umunsi wa mbere wa group stage ngo utabagwa nabi, kandi byahita bibafasha no kugira ngo bayobore itsinda rya E. Ikinyamakuru Marca cyo kigarutse kuri Sergio Ramos rero arakora cyane n'umujinya mwinshi cyane. Ikinyamakuru kivuga kiti rwose tubahaye isura ya Sergio Ramos n'umujinya mwinshi cyane. Rero nyuma yo kugira akabazo gato cyane k'imvune kuri match ya Cadiz akaza gusohokamo, ngo arashaka gukoresha imbaraga zose, hanyuma akazakina iyi match yo kuwa gatatu ya Shakhtar Donetsk. Mundo Deportivo ikabivuga ati rero Barcelona, Ronald Koeman rero ngaragiye kubayobora muri Champions League y'uyu mwaka rwose mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma kandi iyi kipe ya Barcelona rero uyu munsi iraza kwakira Busquets ndetse na Antoine Griezmann muri groupe y'abamanzamo. Sport ikabivuga kuri iyi match nanone ya Barcelona bwakira ikipe ya Ferencvaros saa 3 z'ijoro. Ikinyamakuru kitubwira yuko rero bashaka kwibagirwa 8-2 baheruka gutsindwa muri Champions League, hanyuma bagahita bafata urugendo rushya. Hanyuma Lionel Messi we akaba umutoza yamaze gutangaza yuko ameze neza cyane, hanyuma kandi ari gukora kandi yishimye mu kipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko Martin Odegaard yamaze kuvunika yagiye hanze kurana ikipe ya Real Madrid ukwezi kose, mu gihe kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko Sergio Ramos ari tayari kuri Clasico yo kuri uyu wa gatandatu ari gukora cyane.
twerekeje mu gihugu cya Turkiya, ikinyamakuru Fotomak cyo kikaba cyagarutse ku ikipe ya Istanbul Başakşehir kivuga ati rero come on Istanbul. Akaba rero iyi kipe ya Istanbul Başakşehir mu gihugu cya Turkiya irabiri mu gihugu cy'Ubudage gukina n'ikipe ya Leipzig ni saa 3 z'ijoro. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Metro kikaba cyagarutse rero kuri match ya Burnley West Brom banganyije ubusa ku busa, kinagaruka rero kuri match ya Wolves yatsinze Leeds igitego kimwe ku busa cya Raul Jimenez umutoza w'ikipe ya Wolves Nuno Espirito Santo ati Jesse nkundi ibitego byo minota ya nyuma ati mujye mutsinda kare, ibintu byo kujya gutsinda nariwe n'umutima rwose akuna. Daily Express ikagarutse kuri polisi rero y'Masaside ngo yatangije iperereza rikomeye cyane ku bafana ikipe ya Liverpool rero bari kwandikira kuri konti ya Twitter Jordan Pickford bamubwira ko bazamwica. Hanyuma Daily Mirror ikaba nayo yagarutse kuri iyi nkuru rero ivuga ko rwose polisi imeze nabi cyane yatangiye iperereza, si nawe wenyine akaba rero na Richardson nawe bamumereye nabi cyane bamwohereza message zo kumutera ubwoba rero bamubwira ko bazamwica n'umuryango we. Hanyuma Daily Star nayo ikaba ari byo yagarutse rwose ivuga. Twerekeje mu kinyamakuru The Sun cyo kikaba cyagarutse kuri match ya Paris Saint-Germain na Man United rero abafana b'ikipe ya Man United n'abandi benshi bakurikirana ni ikipe bakaba rero bavuze ko umutoza Organ Solskjaer yasize Mason Greenwood kubera ikibazo cya discipline, ariko mu kiganiro n'abanyamakuru yabihakanye yavuze ko yagize akabazo gatoya cyane k'imvune, ariko abantu bakibaza ati se niba yagize akabazo k'imvune kuki yakoze imyitozo yeje avamidi yo kwitegura kuzuza. Abantu bakavuga ati ni hatari. The Sun ikabagarutse kandi rero kuri aya makuru ivuga ko Mason Greenwood rero byensi bamusize kubera akabazo k'imvune mu gihe Son Cavani ngo fitness ntiraza. Hari Maguire na Eric Bailly bakaba baragize akabazo k'imvune kama miskile kabisa kuri match ya Newcastle. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse hano kitwereka lineup, kitwereka ko rero ikipe ya Man United ibanzemo De Gea, Lindelof, Tuanzebe na Luke Shaw, hanyuma hagati mu kibuga akari Bruno Fernandes, Matic na Pogba, uruhande rumwe mu wing back Bisaka, uruhande mu wing back akaba ari Alex Telles, hanyuma Rashford ndetse na Martial bakataka. Akaba ariyo kipe rero ikinyamakuru kibona mu gihe Paris Saint-Germain Keylor Navas, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa ndetse na Florenzi, Idrissa Gana Gueye, Herrera na Rafinha, hanyuma batatisha Mbappe, Neymar ndetse na Di Maria, atake ikomeye yabo, affaire yo gukurikirana cyane. Ni nako kandi ikinyamakuru Daily Mail nacyo kitwereka lineup ya Man United Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru kitubwira yuko Keylor Navas ari bubanze mu izamu, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe na Kurzawa muri defense, hanyuma Idrissa Gana Gueye, Pereira ndetse na Rafinha mu hagati mu kibuga, mu gihe Neymar, Mbappe na Di Maria bataka. Mu gihe kwandika ikipe Man United ikinyamakuru Daily Mail cyo kitubwira yuko De Gea, Tuanzebe, Lindelof na Luke Shaw, hanyuma Telles na Bisaka ku mpande, Fred na Pogba hagati mu kibuga cyo cyakuyemo Matic, hanyuma imbere Bruno Fernandes, Rashford ndetse na Martial. Rero no gukurikirana cyane rero urabona ko ari amalineup y'ibinyamakuru bibiri bikomeye byakoresheje abanaliste bari rero kugira ngo baduhe izi lineup. Daily Mail kandi yacyatubwira yuko Rob Holding akaba yaragize ikibazo muri warm up bategura match ya Manchester City, akaba rero Arsenal yamaze gutangaza yuko ari hagati y'ibyumweru 3 ndetse na 4. Ikinyamakuru Daily Mail kandi kitubwira yuko nyuma yo kuritaninga umupira w'amaguru Pablo Zabaleta ashobora kuba agiye guhabwa akazi mu ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa nacyo cyagarutse kandi kuri iyi match ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Manchester United. Rero ikinyamakuru kitubwira ati rwose abafinaliste b'umwaka ushize rero baraza guhura na Man United, ati yabazonze kabisi bakuramo 1/8 cya Champions League mu mwaka 2019. Ikinyamakuru rero nacyo cyatweretse lineup ahangaha. Ari nako kandi ikinyamakuru kinagaruka ku ikipe ya Rennes rero ukinana na Krasnodar nayo ni match kaze cyane kuri uyu mugoroba. Rero Rennes nayo bwa mbere kina Champions League rero iraza kuba yigaragaza ihura n'aba bagabo b'Abarusiya. Dernier mu gihugu cy'Ububiligi iraduha rendezvous ya Zenit na Club Brugge. Ikinyamakuru kinatubwira yuko muri page z'imbere umusore Simon Mignolet yamaze kwandura coronavirus ndetse n'abandi bakinyi babiri, akaba rero bafite na rutazamu wabo wavunitse. Urumva ko ari hatari cyane kabisa ikipe y'Ababiligi rero iraza kuba yishora hara mu Burusiya ni mu kanya saa 12:55. Les amis mugire ibihe byiza cyane rero turongera kuri match ya Juve na Dinamo Kiev kuri uyu mugoroba guhera saa 12 kuri Trace Foot kabisa kugera ku isaha ya saa 2 turi kumwe namwe, ariko entre-temps turagezaho na match ya Juve, Dinamo Kiev ndetse na Man United na Paris Saint-Germain muri bikurikire kuri Radio 1 kuri uyu mugoroba. Les amis ibihe byiza cyane.